kad smo mi bili mladi, prvi, drugi, srednje, tako. 8. osnovni, prvi, drugi, srednji, treći već to malo izlazilo. Onda smo mi imali jedan specifičan način kretanja. To je bio, malo vučeš noge i imaš jedan bolan izraz na licu, ali to je značilo, gle, tulumario sam cijelu noć, nisam još svoj, a inače nisam dobre volje, ako budeš jako pametan, dobit ćeš po mesnom naresku, bolje ti je, kloni me se. To je nama bilo tako frajersko. I sad nedavno sam vidio jednoga koji je sa mnom ragbi trenirao i mi smo, koji se isto tako, i on se i dalje tako kreće. Možda i ja, kad se prešaltam, kad obučem trenirati, kad to, ne. I samo se on sad tako kreće, zato što njega stvarno bole noge. To je Sfinga imala isto takvu jednu priču. Kao i ja, samo ona nije kužila ove stvari, nije živjela u to vrijeme. Dakle, budite zdravi. Još jedna stvar. On nesvjesno, on ne kuži da on tako hoda jer ga bole noge, oni dalje misle da on tako hoda jer je on frajer, kao što smo mi mislili da jesmo 8. osnovne, 1., 2., 3. srednje, 4. Šta je mogu i 4. Možda i onoj vojsci još tako malo. Aj bog.